ndakubwiye ngo nyereka igitoki wagiye kunyereka ukamvana mu kazi kanje ngo uje kunyereka igitoki. Ibitoki nakwereka ibitoki bitandukanye. Ushaka ize igitoki ngo umukari warabona tugiye igitoki cy'indaya. Nose we ni ikihe kindasa nakwereka? Je nakubwiye ko ngiye kwenga imitobe canke inzagwa. Nakubwiye ngo ushaka igitoki cyo kuja nota ku kabenzi. Ico gitoki ni nabyumvishe. Icyamena kikweretse wakibonye. Iki ni igitoki, iki ni igitoki, iki ni igitoki. Umvike mwereke mba utangiye igitoki cyane. Ndakubwiye ngo nyereka igitoki ugiye kunyereka. Singi dore igitoki ni kinyi. Iki ni igitoki cyangwa n'umwana w'igitoki. Utazana ibintu byo kurwana hano. Ndakubwiye ngo tugende unyereka igitoki wanywera ari amacupa. Maguki ndakubwiye Gaspar tugende unyereka igitoki wanywera ari amacupa. Nigishaka nkwereka igitoki atari kinyi. Ndagukubye. Ndagukubye. Ndakubwiye ngo uranumva tugende unyereka igitoki wanywera ari amacupa. Primus z'ibihumbi 3. None se singi iki gitoki wacu kuri mu 3. None se igitoki. Iki ni igitoki, iki ni igitoki. None se umwana n'umwana uyu n'umwana w'igitoki. Wamiraga kuri urya na kabenzi uvuga ngo ujya kunyereka icyo gitoki. Reka mahane. Reka mahane. Ayaye mahane. Yemba nkubwiye. Umbwire. Nje nakubwiye kinyo nkuri itambere wacyanze. Uranye kwitoki cyakabira cyanga. Ntutse ngo ngo igitoki kibyushye kandi kimeze neza, gitoshye gifite itoto. Uzuko no mu butayu iki gitoki ni cakwerayo. Igitoki kiniki. Nje ndakubwiye ngo ntukanyinishe. Uzuzu usaba ureke kuzana ibintu igitoki ngicyo wagikura. Ndakubwiye ngo habaye we nundebe hano. Nguruti kirano. Ngizimana ndakubona kabwa. Kabwa ngona hano. Nguruti kiranure. Ngengo na madamu. Zizaburaho. Ega madamu wanjye sinamusika. Ayo yamara hona naye. Uyu Suzanne wanjye undi mugabo wo kunda ukunda Suzanne. Ibura kuri bamwe bisa. Ayo kabwa. Uyu ni Suzanne wanjye. Nguruti kirano. Muraho kabwa. Muraho neza kibara mukomera Suzanne. Mukomera. Gaspar muraho na muraho neza mukomera cyane. None se habaye iki? Ko nawo ndebera. Uno mugabo. Uburetse umugabo ansanga iwanje mu kabare murahari. Hano ruguru kwa tubasonye. Ansangemo narangiza ambwire ngo ni muhama. Ese kibasumbara. Kibasumbara aho ko turakora n'ungu umusore mu kazi. Noneho uyu mugabo arambwiye ati mva Primus izo ebyiri. Umpe n'akanoso k'akabenzi. Ushireho n'ibitoki by'igihugu. Ubwo byo bihagaze ngahe? Utyo Primus ibihumbi 3 nje nyitanga 5 kilo c'akabenzi 3500. Ubwo bibaye 5 erange 2. Uburetse ukori wanje wa mugabo. Okay komibabwire ngo umugabo arambwira ati rero ifaranga zo ntazo mfite ariko hano igitoki ndabona kigushiranye tugende mu rutoki rwanje wowe igitoki nawe ndebe kaje kumva Kundi cyo gitoki zari kugurisha. Nico gitoki Gasupa. Iki gitoki cyo ni cyawe. Iki ni cya ni hano kwa Sibomana. Hasi kwa Gasupa. Ubuki. Ibi gitoki aha ni kwa Sibomana si. Reka nje kumuhamagara ambakabana. Iki gitoki nagari cawe. Reka mpamagara Sibomana. Tujye kwa Sibomana. Nagari cawe. Iki gitoki nagari cawe. Ni cyarabesha. Yewe Mama mutasinjye. yewe nitanye nyamune kabana ni mwicaye kabana wakara kabana we faranga taraya kabana usakure arabesha yawo kabana we ni mwicaye ukora kabana uzakuri arabesha uzakuri ai nuru mwana we uzakuri kabana we umva wana bayi tanguye Gaspar iki cyane no kwimba zogukandagira zokwica umuntu kabwa wari yakibijyaho iby'abandi reka baricanye abagabo baricanye Zya nshuti zawe rero maze kubona yuko zasaze buri munsi zirwana nawe uzarinda ubaye n'abangaba kandi no twigendeye agatoki kadafite n'iciro ahubwo se iki gitoki ni iki n'icyo kwa Sibomana bavuga bucyo uzahariya mu rugo aho ngaho yaragiye kugurisha n'igitoki kitari iki inzoga ngo yikura mu icupa ikagukura mu bagabo rwose nkubwire nushaka uzazireke nta cyiza cyazo